ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله ابن عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدوقنا ماو دي دامي boka sonyi wana mi na didade dami boka de aliho tadagbe tona mi me de gbemele bise bo me yin wana bo khodola ye na tin de tadagbe me kan do be ye gba wana na do khodo ali o ma ala ton do pene do pagbe ne bodo izizan ton zan de gbemele ye wula we no ba ho nya ko ton ma ki adibo mi na ji nya ko nyako gbameton po no topo ma ki adibo mi na mo mi wa bi o fi fa so po do na ton po na meyin wana to ma o ton de ma o de na mi gbe ipe to bodo gbemele bi se na donyo nu dagbe bo na zindeji bo ka yan nu de yin bo na no lana na do tin de tadagbe no leme de gbeme fi podo no mepo ene godo Sunna TV Yoruba midogbe mido. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni dona mao ala ton fifa ton ni kondo do poropo mi ton de ya okmo de gan meleji po alpha do poropo de no wa tito yo jibo mi no mo pon bono sele mao na kon dona ton do gbezan do poropo mi ton le ton me mi wa bi o fifa na meyin no konto dagbe bo ren so na sinsin Islam bo epo kakaje din bo ileko ima ogun lo meni yan na ye me kazo po gbe bo mi de mi mo ye de tezanji bo ko me mi ton gun do mi mo wezizade bo ma ozena mi ma ki adibo enachi ene godo o meda mi ton Alhaj Abdul Razak de yin do e vijiji baba mi ton Alhaj Sefu Saka arikosheton de yezialo do gana azon yodobe Islam ena inu de na do mo jeme ton dandan bo ze Sunna TV da yi Cheikh miton Cheikh Moussa Sefu Saka arikoje si vi modokolo aji Yakubu po vi eton sunu po nyonu po de po le bise e yode mi blo ma ona kan do azon dagbe miton leme bona di kebo lo me na nyona baba po to po de go miton zon mo mi rasula bi ona mejito mi ton topo no po de o leko ima ogan meyin pipon to ye Sunna TV ton ali ode mi gbonbodo si ode lon ma na di kebo lo me na yona ye o ka do gbe azon ato de Sunna TV le mo Allah subhanahu wa ta'ala enana mi akhosu dagbe bo mi na tin de me dagbe le me de gbe me fi podo nlopo o nu de jimi jona do kodo وهي الصدقات فضلها وأجورها ننام دي يلودو سارة بيبلو do alopade me nu gbeto tona tonzon bodo je me devosi donu aton wai asasi
nous mettez ton attention mettez le bojo mettez aussi ali wa ton we ni taji titan we atiyara ajo wiwa na sanawe na khode asiwe ezo zobo nu ti do mettez ton ena je medeji ala wajihi atabadul eneno yi lileje nu ton na ze nu na we bo yeyo deni awego wayi alhadiya nana menu kado ene magbemere pepe ezo yin muslimi ezo goma yin muslimi ezo yin apano bodo hu ganwe chobo tan de mele atinbo me iglesi ena refen yin abitevi son glemebo ana akwano de tokome do gwecho akwano na monu ene ledu ma owevi khowe na khowe ene no yin alhadiyu atongo wayi asodako sara biblo yedo sara ndedo edemo emayin ayogbe gbegbe to zon ara gbe me sahara nu de no zobo nu de sien no bo awu bayondo sara bo mi de sule de igunle mamo yin de mi adona gbogbo bo ilodo sara leje ton wayin avo sisa de tinde sise de voleme do ena savo ni do no sien do mede de ali ode ma islam ton jia ye inu konbo igodo ye na do ena isavo ye zo ze do le kan ton ho abi atinde kan abi to de nu abi do votunde kan musulumi ton gbonvo musulumi ton wa yin asodako nu de kayodo sahara we sahara nu de sien ba ma pe odo ni bo yusahiruhu lak ni ablo lo ena di ke bo ena bo na we ne gwenu tin bo mi gbaje me amonu kun je me podo nu de yin kisasu alwaqiya mutaallaqatu bi sadaqa nu de yin gwenu ko de jobo mi mogbon sahara biblo si dali ni edo sahara we o leje ton de sise de vola gan edo ye ni savo ni edo ni savo edo be nu de na blobo sa nu yin kan leso igbabo e ma joba wa ma'ana sadaqatu fi lugha sara de mi jona do hokmo dali to fadluha wa ujuraha agigote tina me blo sara ko sara de blopo ale tewe so yin ton de ma ala nu kon de gbe me fi po lopo etelewe no jodeji titan de yoro sara une mi dona mi ne nu ye tole do pe al ata'u bidun maqabil wa ndo anazezo nu tin do to me boname bidun maqabil bo me ndo anayin de melo siba e gbon fona zakat anaze nu to we de adoname bidun maqabil bo me ndo anayin de melo si emaka ndo anene bonato zonu yi amaka sodo nene bonazo azebo zundo nena do modo wala tubutilu sadaqatukum bil manni wal aza nimi blo sara ale deme bo supo mi maka di ke ni gble bil manni do dem blo le na mele mo mi afonu e ma dogbe mi ai do na dogbe mi ma sara dem blo ne ma akwa finu khon lo le na ne la yaqtasu ye mozo dodo nu le owe sara lo ta di de zakati de do le na so we edo na so hale wi o ma de mo qal aw jal ezo kro ezo we sara we sara no yin ye do nu de yo do sara mustuqa min as-sidiqu ye de zonu gbodi do si ye do do ebe li annaha tubar an sidiq iman al mutasaddiq dodo nugbo yi sedo nugbo wena zombo gbeto na blo sara name ewe zombo ye yo do sadaqa annaha nude ila do sadaqa yu'ta taqriba ila Allah ta'ala yeno name bonoze name de wulona mede na mon lozan
ni avɔwɛ ena yi avɔ de melɔ na mɔzã ne ndudu wɛ ena ndudu de melɔ nyɔdu ezɔ ya fɔkpa ezɔ yi gbakun nule biwɛ sɔn blo sara na bila hadi ema ka do dogbo ni aka blo taqarraban ila Allah ta'ala a do se po ma obo do savona yi ma ogonwe bi hadafi nail al ajr wa sawab ana do ma khosusu abi ale de ma ogon utu eno blo sara sawa akana malan aw ta'ama ezo yin do akwawe ajiro na blo na esogbe ezo yin do ndudu we esogbe libasan abi avodido nunele bise ejeha abinde zo dole ay shakl min ashikal al musaada nde pepe de gbeso yin bo ni azena meyo ena go alone de gbezan eton me enele bise we no blo sarana ewade aya supo me bo ma odoko ogbon dali eton ta khusu min as-sadaqa wa tubayyin fadlaha bo ma odo su egbaje me bo donu kun kan eton na medo na no blo sara do agigo de me utu de suratul baqara aya 274 me ma odoko bon sara sin dali بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما أدري على القرآن من سورة البقرة آية 274 إذا ما ينفقون أموالهم ينزانوا تدو يتولى amuwal ni edo amuwalu de alquran me e ma yin akwa kede nu de do be akwenu le nu ti do de yin akwenu le ye une do ede ne e me yin do ye no zan amuwalahum nu ti do eton de yin akwenu le bi laili de du do ni zan de zame ye na zan zame ton wan nahari de du do ni zan de keze ye na zan de keze do me de fotin ba yin do ni ayi ko eton gbe mele na o de àwọn tin kun etegbe we melele ton imelele pe ete pan edo po ya je do bana ponji me ne no etegbe aton iko eton gbe ne a chi ozan dawo bo bla to do nu meje bo wa de bo se ido ko gbe ne bo me de ma yan ko ndenu ayi fina kwa jo mo are do bana pon do e mo do ten de me ade kwa de ado etegbe aton ja retanu eton we la ilaha illallah ma o ze me bi se sirran bo sono zade nu glo ye no zade nu glo bo ye na ze adisi lo bo blo na bo ami o mananyo wa ala niyatan mo e sono zade ada bi se do ten me eton si zade ada eno jo de we ndenu ade ninu me po me de lepo yo sule do amo e mo zan anazade nu kun eton bo na yan do eno zan kwa blo sarana denie ma wado meza zameton meza kleton meza nu glopo meza de adapo de ma de fine bo mi ma ogbe falahum ajruhum inda rabbihim ale to tina yede ma o ala etonu kan wala podo Allahu akbar la khawfu alayhim wala hum yahzanun adoma na yanu ye mo ro pe ma mo le pon nínú blo sahara meno blo sahara adoma yanu e khesi manadi do eyo di eja e te di e fite nagbon mo ma bi on le pon mo do e alite nagbon e ma tin suratul baqara aya 274 Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pagragla bozi alo e gana sahara kodo meno blopo bo ade gbedeji do ittaqun nara wala bi shiqqi tamra ittaqun nara me dibusi mi on lo meton lo de do ittaqun nara mi o gbe meton do su tin bono meme vini kudome mi o gbe meton e ma ki adibo na joro de mi toji le ko gbegbo me mi o gbe meton we mi o gbe meton su po bono meme bana via vi
bon mais de apato e dona vi kawe dandan lo meton do suga anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ero itakun nara mi dibusi miyo me bibio miyo ni meme wala obi shaqi tamra e pani enize dati dopo dati ma dokwe di gbanja no yenize dopo ba dopo la je po siwe bo anadu ana fe na ba me odosu edogundo ana fe da bo adu dabo ze dana wi osu blomodo ma onu kan na dokun gide ganzon miyosi alioji rawahul bukhari fawaidu sadaqa dagbede ti de sara me supo yedo yeni donu bo dezun me bo na me taidi sara biblo bo ma ido agwe na me lo abi anyane babun wasi min al khairi wal baraka hotonu gboda ode wa yin bo dagbero gbon me bo no ajeme gan bo no dagbede klobo dagba bo ma donu kun gbogbo to ado ya fi tewe dagbe yogbon bo jemelele si sara blo to eno mo nu mo nkole wal baraka modo plo dagbe duma fo de ado bode alodeji bode du zinzanzo me mo we na so de jije me mo we na so jije ji kwa de za di mi amo yo net akoton le na je iwaji din mo mi adi dobo ena ho moto mo mi adi dobo ena gbakwe mo mi adi dobo se re ho igba nu mo mele na jijo do dagbeji na me no blo sara ne tu adu sadaqatu min al a'mal al azima fil islam de system ito islam me ye kha nu de yodo sara biblo ene ye kado azon dao leme azon dao de ma onyi wana leme wa tukhtiu bi ahamiyati khasa modo polo wa tukhza bi ahamiyati khasa meno blo sara ena mogbo pla dagbe madonu kuto ena jojieton walaha atharu jalila ala al-fardi wal mujtama'i mowe me sara biblo edo aliwode bokado kuyeton yeno mo se ton de medo poropo de to me modo plo de piple na betoleton na fide no blo sara de yena mo ali aija isin ali deku dodo fahiya ay mana sadaqa ta'abiru ani rahmati wal mawaddati baina afradil mujtama'i nundo yodo ni endo metindo nunde kodeme de hademe abiede todeme abiede aideji abiede pekple mede bono blo sara eno zombo dona le bla uno zo meton dido podo waina yi meton de ya do meton de yi khome eno tin de medo poro sesen ne wa chiro mo ba eno blo sara wa tusahamu fi tahfif al faqr eno zombo sara blo tole no zombo ya de no mo wa ma mono ken tono le eno degbo eso no depo bono vo bo me yin wa ma mono ena mo gbeda gbebo zan bo ya jije na so tine do sara de mino blo utu wa ta'zizu tamassukul ijtimai mo do polo no kon yiyi eno tine medo mi do kon ro po de nino me mi ton le nam fadail wa fawaidu sadaqa minawa kanu do khode lewu na nunde yin dagbe abi agigo de ti de sara me dodo sadaqatu bi ma'anaha shamilu la taqtasiru ala al-mal nude ilodo yeni blo sara bo minado dagbe de me podo agigo de sara dopo ebenu susu ple emaido akwe kede uwe no blo sara na bal tamtadu litashmula kullama yastati'u limuslim taqdimahu min naf'il akharina nude ilodo sara nuwe na blo sara na oyinu de pepe de gbetogbe odokunkun etan muslimi adojiro je etan bo so zena nozo to de islam àbí gbẹtọ́ de gbẹmẹ̀ àbí kákájẹ̀ kan ìrọ̀sújí bọ́ ẹna tó mọ̀ pọ́n gbọ́
bise wedo agigo eto de ma onukon kaka ijede ablona kan idosuji ename awalan titan de nude yin agigo de tina sara biblo na me ido eno blo sara titan wa ido rafu ul bala'i eno kon nude yin okure pon de no jemeji vaun adagbo me ní mẹ́dẹ́ náà blo sahara àdángbò mẹ́kúrẹ́ pọ́ntàn ẹ máa jọrọ jìí tán albala núdẹ́ yọ́dọ̀ bala òwúwẹ́ musiba nújọdọ́ méjì gíjáun bọ́ inú yìnà kan sahara náà dègbọ́ náà mẹ́ inú kún ẹ̀sán méjì bọ́ ẹ máa jọ asọ́dakọ́tù tó adùnmínàlẹ̀ asibábí aláti turifa albala u anilẹ̀ mutasọ́dik afa rahimahumullah ma oni dona ede lome ye don de irodo sahara dagbede de me titan die ye kha gona al asbab nu de no zon nu de son zon bo turifa on le bala bo nu de nu nyina kabo najo ala le mutasaddiq na me blo sahara ji nu de son de zon ji ton do po yin sahara wa anile mujitama in nu de leno jobo okuno va peto su na gbon me bo sio mawo ni ido me no blo sahara re di ayiloji nu mo kole mawo no kun ezon meji faqala sayyid al khalqi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam me ma o dabo inu kontona nu dida ma o ton le de dagbe mepo nu yen mepo Muhammad dona ma o ton fa ton po ni mo edokode edo da u maradakum bisadaqa da u maradakum bisadaqa mi ba pon gbo na zizono mi ton le bo sahara ko Allahu akbar ni edo gbe to de azonje mi mechele mi do to ganji ye ibro analyse ye mamonu kume na azon lo ye doyen ye blo amasin gbewuton dida nunu bo de bi senu bo azon lo ma leko pon godo a mi te pon bo blo sahara mi te pon bo blo sahara do ta eton me ni mi blo sahara do ta eton me mi na du ko so na pon bo azon lo ton bo ni eblo analyse ye na mo ndede wiwa abura so mama sin ton mina wa je fine hadisiene al-Bayhaqi wa yiwa mina fin mi gbon dali ton o meda ode tin nya de tin no eton de azonje wenu na no eton de azonje ye wa ze idoto pe da o to eton meton de arabu gbeji don ye kode ukaka bodode ukaka vieton de dobo insunsi ezan kwe docteur wa yuledo nya upload de jere ni blogbon amo fi de je din eyo azon eyo e ma so na aseve anaso iha bodo suru mi oblonde mi na blole bise amo gwe cho zan egbe ton na ku nowe enasi o mawo do nukun dide de ma so tin de uba do yedo anabido da umardakum bi sadaqa mi ba pon gbona zizono mi tonle bodo sahara ko mi khodo mi de Sunna TV Yoruba nanu jijo eyo eyi qissatul waqi'iyya ejo lewe emaya julu dido de vi yaloton semo ewure awu na ipe na do ihu apana me etonle do me tenpon de ukaka mama enale ko ima ode bo na do wure awu edo mode ele ko je ipe na idona to mele bonaso idona no si mele umewe sonu de bode do pe na do idona ye de jaliji de igbon apa awe gome minasi ni mino toji
mau ala subhanahu wa ta'ala ina di kebo mina pepo dagbe pode apa awegoji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Naam, meche yekunto de Sunna TV Yorùbá apa awegoji widi mi waye na ti to mi ton don sara agigo etan po ale etan po wa dogbe mi do wa do podogo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De dagbede de sara biblome le titan jiwe mi de kododo wenwena anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam edona mi agungbe ton ledo da'u mardakum bi sadaqa mi ba pongbona azizono mi ton le po sara po bo yeyi ko ene wazon albayhaqi gon ni mau ala subhanahu wa ta'ala ni okomedo di wenu ko jijo de mi di dona mi bon video do no eton de azonje bon docteur de ni azon ponto de doto pe dao to iton meton de arab gbeji donde edonedo nowe zan teton e mana kudo e na jogbedo abai e wa jali na wa ikwegbe dona mejito eton le pododo kenu mo no eton le podo lepo mama osio mao do ma so de nukeba e wa je ami satin de mino yodo station file no sa mi de do zan o de kuku e kajo na fun zan leko wa to ko me fide to to pe downloade e do na je ami do moto me bo ni e fun zan e na ya oyi fide e ze do moto e to tebo gli hundo de station ami satin bode ami je do moto me finawe ase de mi yodo zape dopo e zape no egbon ogun etan wayi bo ren dudu nu me bo bio o pari de mi no yodo katon de e wa de adogo mede de station lo e wa zen dudu bio fine fa sa'ala hadha rajul mudir le mahatat meme sunu eyo vi yaloto akanse o medo amisa kwelodo misono yin ase de fiowea oganlodo edo mimono yin ase de fi mimanyo wendenu ase lo je fine miwa modo ache kwede bo jivido katon lo me fine bo eno idin dudu wana viele na do shahida bo mopo nukunpo nya elo de no eton de azonzanji esepo pari katon lo bo pon me bo modo ase si viele deme bo se lo zen dudu ina e wa le ko bo bio supermarché de ami satin lo boye khonde yodo rogif gato ume bo kho bo azeje pai lokan bo bedo pai lo me na ye bo sugun etan bo dedo e wa idogbe na mejito etan le de tokwe de nokwe do azon mamaton o ifide me kono yi beso afonu mina yi bo eblo tito bonaze agbasa chi ono mi toton wa eneni mereje ifide yena mote bono te kwegbe e wayi bodogbe na ye de won kan azan fifon e madame le ko eze moto etan bodiri wayi to kwe dao to lo metan e bi okwegbe bo bi to kwe bodiri do fide no etan de li de jiede
ma mo no eton fine ba o yan edo nu de ye do e na jolo u janwe ojo be no mi ton o le ko imawo alade e wa do mo na yi me de mo blessing hotonu o do na edo o no mi ton fi de mi jo apon ti o no mi ton ton we tanu eze wa edo so za me nko janwe ye na ze wa ni ko eton edo ye ko eton ye pon ye ko de finele me ma mo no yin ko tí ọmọ nǹkan máa wá fi bí yóò sún jẹjẹ àdísí iná sún jẹjẹ àmì hàn dókítà èdè ìdọ̀kúnẹ́ ẹ̀ka ọ̀tún àzàn jí pọ̀mẹ́dẹ́fọ́ yí àzàn fitamina mọ́ èdè dókítà lè ó dọ̀lẹ́ náà mí nọ́mítọ́ kú fitá ẹ̀zẹ́ tí ẹ̀ tán dó ẹ̀ sún jẹjẹ àdísí iná sún jẹjẹ àmì hàn fídé ìwádìí kọ́lọ́dọ̀dẹ dókítà èdè wá yí àzàn zọ́mẹ̀dì ẹ̀ sí rọ̀ ẹ̀ tẹ̀wẹ̀ jíjọ do ete àwọn podo mede mog fide no se kudo lesi ete àwọn po yepo ete ejijo edo yeze no mi ton afi mmaka mo no sin ko de fi ne ko no ye wa do na doctor ni ko lele ede ko lele me be mene ma oku ende pacha vi lo ba e wa leko ko do doctor de yazo bo ijedan bo amo no etan de do zo sun lo po ni gbon e ma de khodo e ma de nuke e ma mo mede ma nyo fi de oze wa fine e wa mo no ada be vite e te jobo mi ze mi wa fi do ye wa ize do teme me de mi mo pon gbo leton docteur de ka do ko ma so de fine ba ya wa ki kan se no do e te we zon bo mi ze mi wa fi e te wa mi ya wa de khodo bo mo fi e ton bo yan via kanserebe kolobu dodomi na o agbonbo mo gire de fi edo de so zame uwa mi kudro de mi kudro memo ase si wede ewa de kaja e ma wa wudo pono ewa podo vie ton lepo bo vilole de godo eton ye so hale bo ewa dodo me na mi dududo dude gwele kodin bo majiyan ko gbo bo modu no eton didi ai nu azonzaje ye ma ala blo pon bona ya lo tori sahara de vie blo utu ni go wa gbeme la ilaha illallah edo de edo mo fantalaku mi ba epo de mi ba epo le ojan mi fun bo amo mi de ebo de ko dodo ebe menu eze mi do fi dro de mi kune Vilowa modo soha ase vide no eton doton jawa soha ase vide mode pari metonde ene do sara ma owe no so aho eton anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantiq anil hawa e modo ko de yan yi chemeton e modo glo po medepo ezo anabi do be da u mardokum bisadaqa mi ba pon bona azizono mi ton azon de mi mamo dona boblo sahara eno jodomo bo gbeto de azon je bo mamo dona ni igbodo po ehun mi ho bohu bo ma do sahara do ebe mi blo sahara do melele teme wallahi mi o blo deji e ka so jodo gbeto susuji bo mi yen de blo sahara mo de selome ye blo analysis bo mo ason de wiwa do fidewa ebe do nde ezombo ebe da yi wa hadha min al asbabi raf'u al bala sara eno in sababi de no zombo nu nyina kan eno klozo meji de anabi doni faqala sha'ir nu yeto do be tajri al umur bi asbabi laha ilan tajri al umur ala ma qadara Allah nu do poro na no de jijo po koze to po kozu de so zombo okule pona leko abi azona gbodo po wen sara saniya min fada'il as-sadaqa awe god nu de yin agigo de tina sadaqa na me won kuto yedo as-sadaqa ziyadatul baraka eno zon bo albarika dagbe dumavo eno bi onu tin do metome yubarikullahu fi malil mutasaddiq wa yazid yedo mo ala gahunu poto eno di kebo ji alubarika ton eno jado medonu bono blo sara zoeme
akweton albarika na bieme wa yaziduhu ma so di kebo eno de vijibuno jijejigo wa hadha mathbuta fi qawli rasul al-karim sallallahu alayhi wa sallam haythu yaqul fima rawahu muslim na hadisi de wazo muslim go de muslim yiwa anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam edona mido ma naqasati sadaqatu min mali wa ma zada Allahu abda bi afwi illa izza wa ma tawada ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah sallallahu alayhi wa sallam nuaton we anabi kharufine edo nutido ma naqasati sadaqatu min mali sara bi blozon akweme emono dwende pepe pozon akwewu do mere van de be nazezon akwache blo sara na kwache wiwepo sara bi blo emo wende pepe pozon akweme wa ma zada Allahu abdan bi afwi illa izza ni mao emono mo me de yin kanu mode bueno de nukunzo nyira dome àbí mao ma de nukunzo nyira do kanu mode tome àfi ni mo jeji izan agigoton wede pepe nu de mao de nukunzo nyira do mede tome amodo agigo eton ena so de jijeji anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu atongo de ezewa edo wa mata wada ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah medema ado sisi name toli ma utu afi ma oni ze ya gabo iko eton na de agayi ena mo wude tenda ome ne sara no blo de le ni minawa ikon riwayatu Tirmidhi na hadith hasan wa sahih an abi hurairah radiyallahu anhu edo weza gumao ala tondodo inna allaha yaqbilu sadaqa wa ya'khuzuha bi yaminihi fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrahu hatta inna luqmata la tathiru misla ukhudi sallallahu alayhi wa sallam anabi dodo mao ala wiyo suwe no yi sadaqa sara de roblo nanu kuntono ablo na wa mamono ablo na me madalo ablo na me madafo ablo na me madiyin boezi adi kholo eton bodo yina e me alo eton yamo mao ala subhanahu wa ta'ala yedo wayi yeton la yakhuzu ena fago biyadihi biyaminihi wa disilo eton po kama yaliku bijalalihi adisilo eton ema nche ema to eni amo dide je khedo alo mao ala tonde fayurabbiha sara de ablolo mao na le bene bona toju eton bo wuli bona le ahadikum na mero poropo de sara blu kama yurabbi ahadukum muhrahu taidi de gbetono toju kan eton si vigbon boyna de kwekwe boyna ndudu na mowe ma no de titoju dagbede ablo sara eton hatta inna luqmata la tathiru misla uhudi kakabo nududu nudolopo de anameleyo Allahu akbar nududu nudolopo de anameleyo tathiru enaki klo kakabo na taidi so de ilodo uhud de beneto mefi ena so da odo po de etinde o nde save donde abi dasaso nunu do ogi abi wo abi lesi tv lopo de anamedu ni awa ijema ogan de alkiyama zangbe anamo bo ena do widi ena klo gan dasaso ena klo gan so da o de save aije Nigeria ena klo gan oluma de Abẹ́òkúta mowe ena de ena otu mi jale bro blo sara ma ala subhanahu wa ta'ala edona mido alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbilu tawba an ibadihi wa ya'khudhu sadaqa wa anna allaha huwa tawwabur rahim maudo
mi manyo do mi mao ala weno ile vojo gbetoton ya bo ka sono zi alomi ton bono yi sara de blo lena do sara eno su nyina kansi hon ma o so ado de suratu devome mana suratul baqara edo wa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqatu ma o no sunsun akwede ye de riba blozo eme ma o no va kun apeloton bo mo wa ndagbe nde so wa na lebi se no gble amone do sara we ablo wallahi ma o do mi ma o mi no toju e ton aka bo eno lezun nu da o faqala sallallahu alayhi wa sallam anabi muhammad be wa sadaqatu tutfi'u al khati'ata kama yutfi'u al ma'u an-nar era sara mi ma do fona we mi no blo sara sun ni blo yon ni blo yopo ni blo me ko ni blo dende mi do lame do edo sara pede eno chimion nanu de yin nu wa idole taidi de sino chimion de jijino mi do da ido sara eno de adangbo na me de bani israel amele ni endo gwenu tin mi me bien khatan gwendenu na kwe kande di anabi Moussa alayhi salatu wa salam si gwenu bo jimaja jinu kumbi seku gbetole de kuku mede maso jiviba yedo tan lome de kanda ime yedo nyonde tin ewa jiyan ko kabo mondudu nu dodo pole o me rogifi do pode yana se do nu me ba ma do awego fi de sien bode na adu de mende fo de ku veton sien ku gan eton ewa ton pe dodo ya jale de asiwe yo ba seje nu me yo jale bo sejo na mi ni madua na ku mi odun di mo so do azan eton me yo zedo nu me do mi o zedo da ni zene mi adu do mo bo ezebo zene bo edu ewe zo mi na do ma o we no zi adisin lo eton bono yi sara na bo so no toju eton na me la yo de on e mo no bu sallallahu alayhi wa sallam to na ma o ton ni mo nabi muhammad e wa jo kaka bo wenu wawa bo jiwaja bo leje yanji nyonu de blo sara eyo e wa moko na asu eton e wa ji vidopo de ji vi azota nyonu eyo no wa azonde no wa ndo be gleme wa no ibono idanaki nakeno dasa de gleme wenu na e wa igleme bo pa vieton jedon mi rasula yan do temede no ti gleme ba no yo afaji zizato wa ndo eno ze vieton do afaji bono bi ogleme bono idanaki gbon bono wa be wa ni ebla na ze vieton pan gbedopo e wa yi e ma yan juli nu jijo ewa igleme bo se vieton da vaji e dana kebo leko wa e ma mo vieton ba e te wa mo de fine e mo bo kini sia fon pi we mo de fine be kini we ze vieton e ronzon zume do be nu de ze vie mi to e mo mi ro so na du emi e ronzon sun lo me ni wa hon bo de do pe e ma ze na ke e mi je kwedin gbeta mi na do na vito gbeta mi na do na famille le na vide mi reton ena so leko bo patazun lo me ni so bi osun lo me le kasi na so di bo ena leko re ni kan o mo mi ena wo mi watahizu ila allahi wasila mi jale bono do wadai de do ma onu kan mi ma do wadai do ma onu kan mi ado ma oni pon do ka ba utu ma o pon do to mi to ku to utu ma oni pon do no mi to ku to ete ku to bo ndi awa na we no ete ku to de anya ndo musulmi ado be aho vile na bo emi la watahizu ila allahi wasila minado wadai dedo ma onu kan wa isara ya wa le nu pon ka de be ne mina blogun bo na yi pe etamina do na vito etamina do na famille vito leton do mi se vision ko gbe bo igleme bo ma re vigo ma so re chi eton go nu te no do na e wa bi ayi mene do mi do wadai do po ele ko bi osun lo me ete do edo ya mawu ni do kuve wenu de kuve ton
mile ze gindolo poleo ndudu ndolo poleo bona ze inume bo mede ku verse si bo eton ku gan mi ton e wa gan mi ton bo ve mi bo mi ze do polo bo ze jina bo edu ni endo mi blow motori ki ma o to kun vie yo ma dike ni kan lo ni du iwe Allahu akbar ma dike ni kan lo ni so di osuduwe ni kuku eton ku ma mo bo ze ikwegbe edo mo bo do blow wasila ima ogun yemere ro ka ba na bo emi sabaka na bo emi arafa na bo emi debe ado wada itowe ni ebo gwe ze bo be ma ona e wa bi osun lo me ni ma digawe bo do linlin do sara de mi blow tori ma otu do ma ono re wala tubutilu sadaqatukum bil manni wal aza mblo ne edo na do gbe to mi abi mi pon de do ene diwe ne ni cheto deso e ma dun ma se o kan gbe nawe ni agbablo sara boy ma o gbe de ma onu kan ni adagbo me wa ba ve ma o po to sara lo po wallahi ma ona de we zo ne e wa de to sun lo me e wa yi le bo ado afona kan lo si afo kaka bo imo kan lo de fi de dodo kan yen ne le mo dunu kuku nu gbete we no du kan yen yo kene o ze viloda yi bojo na adui yalo amo bo sovo le godo to kararati ezo dodo mawu ni don blo sara nu de nadu le oton bo ze jona me bo edu hun ma de ken kan yo ni du mi we ni ma du vilowe kan yo de nuklele ya o de sisepo e sisepo kan lo kan do nu vo mo so bondo fi de ma o se male kale dodo ni ni gen do te wala yataharrak e ma setin ke kabo yunu e si sepo e si sepo e aye to de sara to ji e sepo e kabo je vilo como ze vilo de kan yo de pinpon gbon e de pinpon gbon fama ajabo e pa chawe abi ni ma pa chawe bo anabi Ibrahim mi o de jiji bo e ze de mo bo mi o ma jiya ni e pa chawe hun dopo ne awe go ri anabi Ibrahim to de na gbo kona Ismail na e da bo e gan bo e da vie so ni da ganji bo e de ko gbo na ni gbo mesian che ma o izo asieton mo janwe ma o do di al-Qur'an me do wa kadhalika najzil muhsinina me de wa dagbe mo nko ma o so blo mo ne e wa je fina bo ze vie ton bo le ko ikwegbe po fi lo po gbete e te zon bo e chi mo de sara de blo tori ma o wutu taidide anabi Muhammad ogbon anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e o do khona mi minawai arabi'a enego muda afatul ajr was sawab ni eido mede de sara blo ale ton po akosusu eton po eno jejiwe ni azendo po blo sara na e me do po e ma ona suwe ma o dagba wu gan mo Oazon ma o do di al-Qur'an me suratul Baqara aya 261 fode kande konu kundo poji ma o do fine do robe mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbati anbatat sab'a thanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbat wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ma o do fine do me yin do yenu zanu tin do itole ngodo na mi da do ni ezan amwalu de Qur'an me e ma yin akwe nle nu tin do itole me yin do eno zan fi sabilillah do ma o liho kamasala habatin etaidi me yin do eze jinukun do pole o dodo me ambatati sabo asanabila boye kawa wu bo ade jinukun ko dokporopo chiewe ton fi kule sumbulati de ronkan dokpo ton mi ato haba anamo kwin dokporopo kanwe kodego wallahu yudha'ifu liman yasha de jiro ma opo me jiro po ma no blo jeji etona nam khamis nu de so in sara tatahir nafs wal mal eno le mewe wezo ma odona nabi Muhammad khudh min amwalihim sadaqa tutaghiruhum wa tuzaqihum biha dezo nuti do etome do blo sara na do le yewe ma Allah subhanahu wa ta'ala mi vewe
do di keni mina yi me na no blo sara bo di keni mina mo aleton lile de no blo na blo mo aleton jan do ma blo boze nu nyina kan gode gowe modo plo ma blo sara bo ka so ade melo kan gle de godo eton we mi jale boze nde nyon bo blo sara na do anabi muhammado inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ma yi me e mo kron yi nde afinde me sara blo to de sara blo bo mi alpha do po le mi de mi mo kogbo bo de nu yi wale ma na su dagbe khomi dagbe ma o to de na wa na mi bo mi na blo gamo ma o na blo na mi ave ma Allah subhanahu wa ta'ala na alpha do po de no wa Sunna TV blo wa sile ma o na su dagbe kho do po mi ton jijo we mi na no azon wa to fine ton ena do tadagbe mi me do to bono sele mi na do tadagbe mezan kwa bo gun azon pe yo sef sakasi vile ena do tadagbe no me na yona mejito eton le me inu kon to bo de kunkumi fadilatu Cheikh a Dr. Abdurrahim Shitusani ma o na pon we ana dosji bona zo so we ke baba mi to le po iya mi to le po subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.